Surprise. Good morning. Good morning. Mrs. Roller. Oh, morning routine. Crazy. I'm crazy for you. Chocolate. I hope. Oh my god. What you hope? Ew. Thank you, Sir Fred. In your dreams, Muhammad, yeah, you look great. Thank you, Antonio. But where's your hobby? Where's my hobby? Wait, I'm calling my hobby. Where's the hobby? Maybe doing something something busy. Because maybe he's busy. My hobby is busy. You look great. Thank you, thank you, thank you, thank you. It's much appreciated, Antonio, Tantonio. Chocolate. I need coffee. Carrot. Coffee, please. Yeah. Where am I? Wait lang. I'm on second coffee. Sige po. Wait lang. Ads. Thank you, Sir Fred. Ew, Antonio.
Liin. Naube, bakit to? Anay. Aray ube. Kung na mo gusto na diin, sabihan mo, doon na ako. Ah, isang sarong nga ka si Mana, isabihin niya po ni Ramam. Bago man, di ko na kuno idapit, di naman ako magkantakal, wala na sa kaso. Hindi naman dada niya, kaya da magpirma siya. Oo, yada mo ang paano. Taro. Madam, good morning. Come sweep, sweep here. Wait lang.
Hello, good morning, Shaw. Hi, Donnie. Sir Donnie. I'm a friend. There's a man and rest and a friend. Wala ka. Uy, kagayon! Oh my God! Sino are? Sino may maganda? Wow. Sabay ganun. So beautiful, beautiful, beautiful angel. Ha? Kanya-kanya yun. Kanya buhay. Diri pa diri as. Baliw kang asa pa kung kunahan kang mga. Bayang pagwaga ko. I'm a friend. There's a man away. Ay, ito kagabi dito sa taas. Doon na silang ito. Ano sa yung kinuha mo? Maya daw ako. Ano daw? Maya ako daw. Kumakas ka muna daw, Didi Ash. Kaya naalis ka na. Yung aral na yung tabi sa imo, ay tabihan na lang ako na lang iyo. Ay, ay! Soleng! Ano naman problema mo? Dada. Ang susi. Ang wala naman. Naganasin na naghira na naman kamo. I am a friend. Isip ko'y gulong-gulo sa mga panahon. Bakit pa bumabalakid ang iyong mundo ginagalawan? Ang sakit mo'y may katapusan. Kaya mo yan. Mga pagsubok lamang.
the chance wherever you go. Sa labas tayo mag-aalmusal. Thank you, Sir Ben. Maganda. Ayan si Tita Mami, oh. Tita Mami. Ang dala na. Tita Mami, dala na. Ang yan. Hindi ko makakain. Ano ka? Wow. Endang maganda sa pagkabingkis ako, sabi ng ganda, mahino, ininom ko lang itong palo. Bye-bye. Bye-bye. Flying kiss, parang suplada ngayon ah. Wala yun. Sir Marcus Wood. Why doesn't your boyfriend ever stream with you? He's busy. Sir Marcus, he's busy. But it's fine. Stream with me.
Rice. Rice. Fried rice. Against the light. I'm watching my own live. I love myself. I support myself. What? Tiny. Aray ko. Tiny little girl. Ay, tiny, small, perfect candy girl. Kain.
guys. Di ba naman live pa? Nung pwede duwa. Pwede duwa. TikTok an sayo, Facebook an, YouTube an sayo. Double tasting. Pangit na. Good morning. Dede. Kape. Manon man. Mampisa doon. Na oras. Lasing. Alam. Dapat na Likod na. Ito na lang ako sa ako. Ka! Ay, nako.